Tocalo también manatu. Visite lipeamu na fakaamu. Visone halatu ukateau. Kita ahine mate imahiyang. Ko ofa mo oniyaw. Se vanity kia ofeka. Te tukulolo koa ekitau. Kia kuini ne olo ima aku. Ko ofa mo oniyaw. Se vanity kia ofeka. Te tukulolo koa ekitau. Kia kuini ne olo ima aku. Ufani fai fumahe manatu. Upukul soa yefe ilau lau. Iha aho o eta whakamau. Si umate imai ko hai ko au. Ko kori ke huwha mo he ngahi talawhatapu ko tō peku wha o atu pa miheni. Talangata e tea o whai ki tō mama o atu ka ata mo e whainga maari e koe ni ke o atu ai ho mo polokalama koia. Ko e FATUFONUA fo au ai e koe heni pia mo PIVENI PIUKALA pia me tonga eiki. Ke whakahoko te tau polokalama koia ki he wikeni. O ku twewhia ke taitai le reiki mo tolu ko tō peku mo o silotoni. Taitai le reiki mo tolu ko tō pe te mo tō ki mamata mai i he tau polokalama koia i he ahoni. Pea ofa peke mo toki sea tu pe tau polokalama i ka inga. Ke lama ke tau wahe ai i he polokalama koia e whakahauko atu i he houani. Ka whiawhia whoke taitai le rei ai pea PIVENI PIUKALA ki tonga eiki. Ko i loi pe ko e whainga maari le rei ani ke whakahauko ai polokalama. Tala whoka no lere mai ko he wikeni pea mo e lahe ngahi ngā aue kou whakahauko me i tonga nā PIVENI. Ka ku koe kau mui pe mo kau whia mao koe ke nau whanongo ke polokalama ku nau whetu taki pe o eke me he aho ke aho ke aho. Ka koe whainga maari e kou ku lawa ke atahe aho ni o ku whawhiawhia ki taitai rei. Koe whewheha ke ngā ue hena, koe loi ko mō toki tuku mai ena me whare hopo. Malo pisolo, malo mo foi amari, kore te pike ufanga te pe fatapu. Oia. Ai, au te ke faha malo mana vale rei. Gai. Kana u tokanga pe na ki de o stoloi ta ki programa ko. Ka koe ngahi mea penia solo o na os amanak pe ki ai. Koe whainga halafononga ko ni o pau ke whai whangatua. Pau ke te mamulumulu, pau ke olo i kita. Ka ku mahino fitu ne whai ke alu pau wai. Ne o kato e umea e solo ka whawhiawhia. Pe kau anga i psio. Ki he ola me whai tutoni mo mea kuiai e whanua he ao ni o ko whiawhia e kuai mea o kunehanga o whakamahino mai. Ka kokore solo ke tataki mai pe ta programa ka whanki isiu o ku whaha ke hoa asia e kau whanongo. Pea pau toki ki tātana ke toi pe te ke ose mau ki ngau e whai. Koe kau ene whai hopo ewa whamui me he election petition ni o ku maari hono lere aki he whakamau. Ka ku ai maari ate nai tau whanonga i ka osi ko koe ai hopo ai koe loia te tau pe whong na te whai hopo koe na agane te whalai te pa mga i hopo ke a mautona ai hopo vola naulau ki mea whana e whamakani lau talaka to mo tutunia pongpong kanai kore koe loia ki toi ki whai malanga tuku to whai moni te ukau koe tare wha maura pia
ka hau lewa ke wainga he konga tahi ko ni ako ke poto he kakau au ke mateu teu ke kakau mo fanga anga o mari he kau kuna ukata ko no ngaku ke fainga standard timani mo fainga quality commitment o fai he kau fa mau o ko mau ngai ai solo ke au ka pau malava fonua ne turi ke fainga ke ai commitment mo standard ko tui te taulava o vave ange tau fonua o gwe no whakawhiawhia whoki ba moe ai whainga tuunga pehe i he tafa akisai o gui ngaha piveni kulawa ke hanga he whakamau a ngā kia e nau ngā we ke vave ko ngā ke ua e food tracking ngā we fuoloa toki whai hopo ia o se tau e ua mo ngahi mea pehe toki tala tu unia o se te mahina whia ka kone tu ko ni wai hono whakawhiawhia ai taimi o mahino mai ai o kuhanga e whakamau a ngā o tracking ngā we ke vave ange koe ku ke whakahaa me koe na tala ki helo ya ke kapau ke fie kakao ako ke poto kakao holo mo whanga a ngā i taha i whainga tūnga mo koe whainga standard whakia kuai whakamau a ngā o kumau whakaame ai kauloe ni i taim pehe ko whainga mea ni hango ni ko taua pe tato ki ha whakataha ki community ka te nofo ki hela ia kita turi atu ki ai kone pe mai pe koe whia mau ke mau hene via ma lolo kita puke au mamahi o kuwae oko ka ke piveni koe ngai hopo koe na e whahoko he aho ni koe hopo ia ahai koe hopo ia koe a ka peri pa mo pohiwa iya na e whaka ki complication pe hopo koe ni kono mo ni o ke ilahi pe mea koe ke kiria he hopo koe ia mantui koe tutune e lao he kupua walu ai electoral act ko ha whakailo i haola hafu i whai anga whiri taha ki ha toka taha ka pau lahi he taha pau ke hopo i whakataha ka nai overlook ia he whamau lahi re ore o ai koe mandu nei alu whamau lahi ko ni o liwi ene hoki mai ko si wahe u hopo ia ai nai overlook e whaikonga ko ia ke o mai hopo a kiu mai hopo a lan mata o ai whakataha he whai hopo ko ia ka wau pe o mari he koe ko whihalaki a alan mata po whihalaki a kiu po whihalaki a pohiwa o whihalaki e whamau anga of the judicial system the judicial system ai i hene peherewa o ko nakai ko kai ke o si atu rewa nau fotu ke loia ke ne kore ke whamau anga ke ne o mai ange hafo i clarity ka pai alwa te hopo koe ni o malohi koe harewa ai tautea apply he was an city a neongo o state ke a bill ai o kai ke hafo i clarity ai kai ke ko fia pa sol he tau e ko mo ui fu machinery ko ni i hono we o mea ko ni pa lava le ke ngau e fu misini tau to fatonga e hake ko fu ka hoki fu ka wa e ko kai ke fitia ai ko fe maure vai so ko me ta ko kaurere ki au so ke ngahi mea ko no so ke tu ko fa mau ke application to stay os o mai pe mo ni fo tu ana ya ki ha fa le ke fa gera so ke no mari ke la fi ke solo na ta fa ta la no ta ke me ko ni ai fi mau ke continuously improve e ke o mai pe ko ni stu done mai pe la o ta na ki self pe ta mai o te ala ta ke o te amen o te ka hika ke taulava tau tori te whahanga o gaita unless and until we can operationalize ya ki taulava si o pe function ko whakaukau ko factory i ngai whakaukau ko ngai whanua muri ko na is exactly the same i ta siange ke mai ange
ki whatata no mai ko sola fiu kau prepe ko e foi makava. Mo sa ja ko ia. Ai foki e piven ko ne tu foki he tai nimi na e mahino ai roki ku mahino katoa ke kakai o ku tari katoa I ahoni ku mahino katoa ko toko wha ko ni na e tu uni ko ke ansit o ku tari katoa e na kore ke stay. Ko ngahi makatu ngā ni o ku te aiha, na ai hataha he tolu ko ni ko na e toi. Na tau tala noa foki he whafafonga ko ia o tonga tapu wha. Ai ana ke o mai ko makatu unga ko ia. Pena ai mahino le re makatu unga ia. Ko makatu unga ia I he me ia kitua ai ko estimati mga whatongia o minsta pa anga mo vave e taimi mga uhinga behe. Ai ana te kai foki ahan taimi ona ke ne lau e tu uni a whamao laki niu. Ko toko tolu ko ni na toki tari ko ni e nau tutu uni ke nau huko ki loto ko fe ilo pe ko na ia ngahi mga tuunga ina e to e kehe ia. Na I he lao pe ko ngahi mga tuunga kehe pe na e fua ki ko ngai ko nau minister. Vamos mai o tio. Koi. Io. Kono moni ko e hakoni. Ko foi toton fa con istuto nepe. Okay. Ko foi toton fa con istuto nepe. O ku kai ke hoko ste ia ke pe ke nau te ton hia. Ka oang he con istuto nepe. Kai ke ko ngai mari en solo. Ko be ko pe ai ke o te tau franga fra po uri pe. He koe foi toton whakonistuto nea o whaki he kupua tolu. Kupua tolu ia nei ngau ea ki he pare mea malolo o no tau kawe ia koe a kosita. Kai tarsi kau alu pe he kwai pe ngai distinguish the situations. He koe isiu koe ni he hange koe whakahifo koe ni kau minister. Koe isiu koe ka pau e unsiti. O kai ke hange ia ko case ko ba mea ko ngā popula. Ke ngā popula in a criminal sense. Ko tau te ko ni ko kai ke pe ke whaka ngā popula in a dolia. Ko tau te I pe ia he foi dimension no fili fale area. Ka mo fili hoko, ai ko tau e ni. Ka toa e makatuunga ko tutun pe na to tapfane o mai ka ko kato o magatunga kai pe ke o ku kiau ko foi me mama fata ko toton fa kon istuton hata ke abil ka fo ki he foi ko puatolu e kai ke fai hatu tun ki hata utea Ore ko oan no fai ngari ke apil. Ko konga ke heia pena e orchestrate, konga ke heia pena to whakaloto ina to ke na apil. E o mando ina ospe o poi o whakafisi ba no fonoa. Kai to ka ko foi konga ke heia. Ai ko ka kia ia I he konga ko ia. Ko whakailonga ia e solo mo uie foi system. Kia ko testa da blessing he foi mea ko ini. O mo ui whakaukau pa society pa koe ke pehe ke tau ngā ue ange foi sistemi ka tau lawa sio koe he nau kau pe whuk mauia he whakaukau nau raki initially nau pehe he koe konga whoki I he mea koe application to stay o wai whakarea I he doctrine koe application to stay o hui kai ko notice of appeal ko makatunga ke fa kaste ke pe ko inbowen ko tangi ai mo to ko makatunga ka ha principle ya stay ya ko likelihood ko ha fainga assessment o fa he fa mau anga ki ho hopo o pe ko ha likelihood ke succeed ya so ko ngai nei fikawa ya ko sita ya mola blab de now o ngā popula. E tai mana o atu na notice of appeal, ka o atu na application ke stay, na assess ia he wha maulahi,
one talamai e ia kai ia likely chance ke na succeed aia ene perewa nao pe o ngau mo whango mai na tangi sai ko hono le rei ona mea goia e solo o kulava compensate ka pawe e tangi a o matua o reverse na tutuni o kulava compensate na taimia naua compensate mai na reputation mea ka atoa kulava compensate e hene reverse mai kon ke konga koni ai kau whafonga taimini ko ke lava ia compensate aina e o winga na mama fai ai tutuni go hopo ga lasike ko me bena ala toki fa ta mai fuga la lasike fa mautani o fai filisi ia o stake up no se aon ko te lava lewa he lau ia fa fokia he na fai ka te me go fa lao e o magatunga au tau o fall in ai case ko ni meta tau ka ba an si na to dai min o fa lao be pe ka ba o se tangi kuna successful ko te lava ia ke pe ke na fok hanga ton mai ko na tunga ai ko me be e lava ko e compensation pe ai ko kai ko me be e lava ko va henga ko balance pe o na taunga ai ko more man na ton ko me ko ke to ya e ke hui e mau na wongongo ai ko me ko na fo matala ko he hopo ai hange ko kulave ko he malo eta programa tona course na option o ku kamata ke ngau e fo system pe function leva ndia ko uhinga lele hono foto mai fa mau tene fakasio ha fainga mari ke ono mai ai fa mau tangi ke fai e siulai ke lava sort out e umea ko ki mo fa filisi ayo ki au ko ni function ngai uhinga lele na mai we million nai ko foto mai ke tangi ka pau na loto fa ta tau pe ke Supreme Court rule ke whakahuang ai tangi mo na argument in a written submission pe ene pe he fai ngofu fai tutuni the flexible ka me tai me ka fa mau tangi kai o to tali ke toki oro ka te sio ke ngau the system is fun pe hu tonu pe hala solo that's my point o me veo ko fia ya o ku tauhanga te ke fo ive te ka bo system yo ngau e tau lava sio ka fainga practical demonstration o me ana tau malanga ko men na tau critique ngai o kai ke fena pasi o kai e fe pak ka kana kai fo ke fa kau pe he ko tala pe fogia ko fie poto ko ha ka ko nya mai ko ke fo I manga fa ko I fo cross vote ko ka ki au ko fie o tali au ia e solo ai o me ko I na fe ma fa ne ngo no tali na stay ko ni ko fa baba e na ke ton fa konstituto ni ka ko no mo on ko me lahi o tauhanga ane penia talo no fatau ma tau fu pala o kai pe ke ngau ke kon ka mo I pe ko to ilo ma pena bo pena sai pe ula fa mi ke ta fo ke me a vivene o kutokanga ke kakai ke tato te fito ke mawhai pure ko whamauanga ko na o ko ha fo ke kakai ke mahino ko tu uni ke tatau ke tu tatau tu uni o whahoko ka paureva ko poini ia hange ko ni o ku mahu inga ke atu stay ko toton fa konstituto ne ia pe ku inga ke asi mai me ange fa nga mari ko ke ta ko to pepe e fie mari pe kakai ia ka pau o te ai ha makatu he ku nga ko whakakau ko tahane poini na mai he ni ihe ku sei fuko he na o mai ko fehu I he polokalama ku o si ko na o mai whakakau ko ni ko mea ko toa pe to tonu ke hirifaki ai mamafa I he lao ko nga ke mea ko toa pe fai tutu uni I he whakamawanga ko to tonu ke I he lao
Whakapaore o tānaki maha mea me tua. E whewhe rewa ene alu ke tu o tatau e tu ni. E tānaki e be me tua ha mea i ha kore ha taha ke stay. Pe koe au teke he mea hoko au tamai koe lao tamai u si ho whainga maari au ke wini he mea pe koe ki whe maore wei ke stay. Ka koe mea o soif koe taha ia isiu o tala noa e kakai koe na whe mau pe mau whe mea koe tu uni ke ai ke tatau, ke tu a tatau e tu uni. O ku hinga le rei pa ke te au e solo tu ani ka whea i wha matalai pe mahini. Ma tu ko election petition ko ni for all pe ka tau tolu. Eh? Ka ko hono context mo hono atakai for all pe moia. Ka wai u hinga heni, na o hake race hake public interest. Ko oi ko foi manga fa ko ni o ku te tari pacheti. Pe ulotonga I whare mahaki ai o minister to ko ua to ko tolo en tapai tuki tua to ko ni ma toi bena to ko fitu. O os ai ngahi kiau mahino pe ai tu ko lao ka te ko tu ko lao ko tari ke stay pe ke stays ko discretion be ai fa maulai chief justice ko ni discretion be an ai ka nei be ya solo nei Maria gawe ko application ko ke stay case ko case pe aku e solo na e tu ni he fa maulai ke mo ua ya singsa ko ai ko pe na hopo he fa maulai o mo ua ka to u hopo I he fa maulai ko ni te ya mo hopo ya e hao hopo pe ko aku e kuinga sai na ku amanaki au neongo ka to ato uhinga lelei mo toton fa koni su tone na ku amanaki au e tina ia fa mau ko nga he koia na fai tutuni solo koia na ne fai tutuni koia un ne refer ke skoni ke to fet of investigation ni ai ba foi konga okay la foi ka kato ko ni solo ai me na lave gai ai loya mi America ka to neongo discretion e fra mau ka ko pau ke fai ne tu ni ke o tende shock ke conscience o hinga ke out of reasonable me na hoko ka a ko amsi fio no venge form ke fakau ke make sense mo tu ni he ko me ngo hanga he me ko ni o renta o hanga pe he fa mau o fe huia ni credibility by allowing it I me ko ni nga fe huia tau fe huia le ma ko hareva pe falala anga le ni fai tutuni so ke e fai ngo make sense yang ni hanga o review a tutuni ka fa mau ko make sense ka ko excuse ngo na fa no ai pe tari ko uhi ko fa va me ko ni te ke ha ni fai nga mari le rei ke ni hanga assess a likelihood pe se vai ai nga hitangi ko ni I he performa tangi ai usai pe ka te tari ai ko nga bon pe mau te ka ko uhi ko nga se mau ko ni uhi nga le rei le ha ko ke ko aku ko ia na ni fai tutuni ya ko foi notice of appeal ko ki pespe na ua hono o mai makatuunga o ku nau fehu ia I tutuni ka ko ila ngai makatuunga ko ia na o mai go ya na pese ua noa taki ua noa ai tutune fra mau ene hanga consita furi ka doa evidence pe I faka os ene ayongo foi makatuunga fai api ne faka os ko ya o ne pe mai leva o ko fie mari o ko satisfy ke foto ki he TPP ke feta investigate ke ai ai ki au ia he kwanga for about there is zero chance ke succeed kana o vare au pito a ene hao ka wanga ko lau ko winga pe lau ya ai ko nga ke tau
he taulawa o articulate fa tamai ka ko mea ko ki tali anga fi hala fononga ko ni o tali au he ko nga he mo ui asi mai lewa he ko anga ni fo ga sol neo ko lau ave application to stay ki si justice ka ko ke toton ke ya foi provision ina scenario ko tu ne si justice o ai o bill o kai ko ke toton ya ko ya ne anga review ke si ai ke behe ke fai tu ni ke ai ki ai toton ke ai i mechanism ya ka paure o appeal hatu tu ne fra maula o ko te appeal ta ko te ave pe ki ai ave ka ta ki independent ha fai nga ave ke appeal court but single judge pe ave ke ata senior judge te hanga ia o no pakai he ku hanga rewa foi tu ko ya on the waste mai wai palparema o wai foi palparema fa system mo ne pita o ku piveni ko tala no ia ko o fa hoko ka kai he na sio ki ai o wai fo ke ni hu na tala mai o ku ke to don ke ta franga ai ka frama mo frama anga pa mahino pe tala no na o mai ka ko nga fo ke tala no ko no ta fa hoko ta tolu ke ka ma fai pure o ko ke ha me ko ni sto doni den tapui ke tala no he nga uhinga le rei me aku o uhinga le rei ke ka kai ke fa tala no o mahino pe ai fai nga me ai gui o na ui ko contempt of court o tap ke fai ai me ko ya ko konga ni fo ko fai ke ko e vakai ko ia pe ia ko to taha fa mau pure pe ko e fa mau lahi o kune na ne fai tu ni han ko tala noa ko ia pe na ne fai review ko ni ke fai stay pa ko ni kune foka ata pa alu reva ai me ai o fai reva ai hopo ia e fa mau nga tangi ko ke ka ui ai he ku ma ko aku ko ka fa mau ia me nuslane una fai me ko mo asteria ai ko ne tu ko ia ka iloange ko tu une ka fa mau ia ko ia he na usibakai ko na tolu o ku hao me a tu na dori ton hia ai administrar ai he ta fa ta ke foi que ko ia ko te ko me ai o ku tau tonu ke tau ui ta toria ko insult me ko ia hanga pe he fa mau la hia te hoko pe ko insult pe ki ai ko nga ko ia pena ne fai ko pena ne fai pe aure ba ta mai me ai ku o hala ne fa mau ana ia ko nga ia ku o fai e feu ia ko ka kai ai me ko fra mau anga la hika ko na ku ke fra matala mai pe ko ia ai poini ai o ku tonu ke tau fononga pe ko ngai me ko na tala mai ke fra le e lao ko na uhinga ki lao fe ko lao fe mau ki fra le ko lao ko electro ko ke harmonize ai electro pa mo tu ko ni student tu ko bua tolu pane aho e faua ke tangi ai ko tu ko pu lao ia ko ke te ia ha me ke pe ke te pe mai ke o atu fa nga mali ke tangi ina pa ai ke fa no matu ko o fo o nei o so ho pala blabu pa re fa maulahi aho ko ia fa ai electoral petitions rules o ko be la ke muy ai ka fa mau pa ni fo tu ai ka ia ha petition fe ka ka mau ia la fili o pau ke fai ga do ho ko ia foi mahina e tolu the first 3 months o to muy first 3 months ai ko u hopo ko ni na ton ke fai bisa no al foi mas os atano masi ko ye osi atania kanai hoko foke disruption ni ko he pa mo ngafi pe mo covid o trek mai a mai ke ahoni ai kia aure vai na ke fo si ai ko tau foki pe nga we pe ta mai ri sai ko me na ke pe he hangi ko fa mautani ko fa maulahi pe ko ia pe te presidente fa mautani okay sai ko ia o o sea he ka fa mautani ka ko i he scenario ko ene tu uni he ka le ke ka ia he penólogo ia
o mai rewa toko tolu kehe. Ka koe ina senario ko tutuni hange ko ngai tutuni ko ni ngai hopo kehe ko laki niu ka mo kupa. He kaure vai ko leo peti he. Even if we structure ko ya solo o si perceive conflict pe. He kono inga ko ia ku Chief Justice ko ia ku Palestini pa to tangutu pepe nolo. Kene hanga o awoti ngawe e kau whamautangi. So if we structure problem in nata whata no nau ki ai. Ka koe te toki lawa no sio au tau toki ngau e grewa whai tūtōni. Ke tau hanga alain mai ange ke mea fua koe sistemi. Pe uhinga lelei. Ai gogo ke waste mai. Kai ke. Ka toa u mea ko ia. He ka hange ko lau. Neongo ko anga pe hai faluti. For discussing purposes. Ka pai o atu lewa e nia o furihi mai whamautangi e tūtōne whamaulahi. The big question lies in our Hokman of Fatomia. Why? He got ya from Maui, my money lot of over 10 and 2 Koi historia over 10 and never to do neck of Maulahi a bill got the motor going to target. And you go put the photo in Tongan Gato. So, Hekmanatu Haki for me. Talanoa. Ngai foi mo ni mea ko yo kune hanga ko o hanga ko o fehu ia ai independence of judiciary na mau tangutu i French cafe mo o matama ke to goa pe mo loya ko ni David Corbett Mana pehe talketia ko saya. We are on the government side. How ya pe mai ka mau. Fai mo fahu mo abil. Fai mo fahu mo abil. Me nya go ki mo pe. Mana tu la ki tu ni mai go he tahao no September. Tahao no September e ansite ko ne ava pe fale area ansite ka fa fon go post go. Pe falaite fo ko Tala go I hope go TPM. Pe toloi de ba. Os no tala no toloi e fiafi de ba. Ai go foi toloi go ia. Koe aho koe taha ki moa. Hau tala ke tia mana whakau kawe po minister mo ia. Hau ia, mau tolu whahu mo api. Kene hanga fai mo fahu te mi fai mo ketea ke nes kaufe fale ale ame fai kau stupid anchite kau mea o ka si ore vai solo ke palparema te kai ke ai hata hai tala no apil te kai o stai mea ko o skai ka tuanga ai mia ai ke fa visa sen sta te mea ko ya o si kai pe ke hata hai tala no apil Koi perspective. O slava o establish ai. Kato ai foi sikala mu gonu. Aru mai gono alu kato stay goni. Ko haina nyanga initiate. Ai ko e. Foi sikala na te mi. Petuana na hau me. Ko taha fo. Petuana na hau me. Ko taha ia ai palo parema ku sio ke ka kai hita inimi. Mi ngai talanga ko fai. Ko whaka ilo ko ni. Na fai he taimina na quantity ai. Ne te ke ha minister ia hiri ko nau sino. Na whai ia ko quantity pa wha ilo nau to. Ko ni a ko taim ko ai ke whai tangi ia. Ko tu mai na tolo hanga fo sikalamu. Ko mai pare mia ia tala mai o ko ke whiunga ha. Ko mai ia tala mai ha. As mai ia. Ai o hofi lewa ai mea ko ke tangi ia. Ko hangere vai ia. O hofi ia he tuunga ko minister. Ko ngaka ko wha ilo na ka wha ilo ko minister. Na wha ilo pe ia. Ko mau ia whiri. Ai lao whiri, i he taimi na ke ala kantiteiti, i he taimi ko ia. Ko whai ko ngai aku maari e whoke taini mi, ko whaka ilo ia he no sino whakafoi tu. Tena tentu wang peke nao pena to whai nao mea mo nao loia. Ko ngā he ko mea. Ka ku ngā ka ku aswhai ke he whoke ko ngā, ko kai ke whakatawa ngā ia he ngahi kau tama maalunga ko he pure anga. Ka nao mai na to tu mai na to ko whai sikalamu ia ko ohofi na to ko ai ke whai tangi ia, ia tuunga ko minister PIVENI.
Io ko setius partia kau it appears a separation of power o kai ke exist. Kau hange ko lau o kai ko hambe ai au tau whakaamu pe pa hoko. O fatu ia me foi sistema in place. Kana tau e tau pe mai o kai ke exist. Talo e tau talanga me ko kai ke exist. Ko taha ia ngai purpose tau mo e lao no. Ke ne hanga mua whakavete ko ni stutone. Kai lava ke exist. I foi separation of power. Ai ko hanga ko lau e solo system wise ko hono lau mari ke continuously improve. Nai whatoanga i pe foi conflict ia ko ni he waki teke mai pe ko e fuwaka ko ni e wanohong fu. Prea go climate watch mo. O climate watch nai minister justice a ko ya. Ko ia na ne wak whatonga i ngai i wakaya. Ko re rewa ke komiweri ke maha tahange ke hawange te revisit he ko to ko waka fo ko to whai ke ka mene fonua ki ai. A o tamaga tamai te ke usio waka malalo moni mo whenga ki uta whakarere e waka. Kai tekepe. He ngai mouti mo ngai unga ke kepe. Ka kiau e solo ko ono sai. Kange ko lau ko tahe ngai lau marie na ne hanga whanau i ki program ko ini. Ke lawa ke engage atamai mama o ia komo lotu. Ke talanoa he hala whanonga. Ai ko te tauhanga o whahiheka kia e whanau me haka tupu. Aho tau osi tari aho tau i to me mama. Piveni koe na ta whatala noa whoki he sistemi. Me he aho uloki pe FATUFONUA au ke ahoni o taha. Ko ngahi kauen he ngahi konga na e whaafai ke e polokalama. Kana e hange koko ho tala noa, hange pe ke whakaukau e tokolahi. Ko e hange pe hafo i idea tau sio atu mei tua, koe ke tau loku misin ke tau ilo. Ka koe nup asi mai e tai nimi practical o mai o kuea i mea pehe, i he mea koe na whai ke tala noa. I whakaukau koe ni ke te mahino ange. Koe pe nolo. Oku ilo pe whoki he kakai koe pe nolo, oku nau whiri koe kau whamau. E whamau koe nup tau loto tānoa koe ki ai, koe pure e koe whamau anga. Ai a fogo kau kia extense la ko fa maulahi ko atenseniare me kau ekilao. O ku fotonga e tau ia he ngahi mea ko ni hoko me tongana. O ku kau mo e na iloto atenseniare he kore ko ke fa stay. O ku nga ko kau tamani ko o ku ai me mi paia o pe nolo ko kau ekilao. O ku ai me mi paia pe nolo o ku loya i mai ai kau tama minister. O ku iloto pe moia. Ka kona tolu na nau whiri ko ai whakamau, tui whakamau. O ku malava fe ke nau lava o pehe, o te ke ala mai kauna ilo mai ku ta maheni. Tuta o ni ma na ese o mea ta kau mea. O ku malava fe ke whamawai wahe ia, i he fu tahi koe na gulai he whanga anga gulai he ki whamau. Ko kau ta mani nau whiri nau tolu, ko nau to loya, ko nau to fight ke fight stay. O ku malava fe mea ko ia ke ta wau ke ai. I system. Oia, ko tau tano ko ni tau e solo ko tano pe system not tau kuaha tau ke pe tau kai ke tau tali me koko. E kono nga ko fua pe ia. Ka fuatala no ange me ko. Ko rock foi tangi pe. Ko fufa va pe. No foi tangi ne fufa va pe hu pe fa la ke pong fe maureo ke nau ri et ka to ka ye fia ya osko hopo ko aga nete pa to tangu to to ke tala tu doni hopo la ka mai ho vale sio ke attention yare e kono ina ko hopo fa foi tu benia kai ke ka wange pe veisia ko issue ka kono moni foki hange ko lau ko fo fanongo ke fie ma ke fa abil ko fanongo ya me tala ke me hesea o privy council. Ai ko na wanga o approve o foto e committee, Ko se ho ikoni e tai mini ko hai blood sense la. Kai la o te ke whanonga o disclose mai mea. Na uak whanongi mua he kamata me ko ia tuponi ma ko loya ko Walken.
ka ko loya pena ngau ya ki tuponima ngai taimi nei fa ia ni ngai keisi kana toki o vale pe mai go grive fa maulahi o kure ore o ai lot sensila ai ni go lot sensila ai dan go me no sila ai go ai mai no ka tia ko ya ngai fo tutu ko loya ko atakafu ko king council ya ai o city ai he privy council ko poine ko hanga fa fetau laki ai ko tu apule lulu ko hawa targeti ke ne edge ke fai foi tangi ke nga kai lava ke stolo ai ke fai mo fa hu tangi ko kuinga ko tangi ko me ai tama ko ndai hi hopo ko ha me ai fa ta to ko ni pe ko me ai pe no lo pe ko me attention ya me ai to ta ko ndai hopo he ko mau ni ai na quantity e lao e kan ai fil fare area sai ai un hanga pe o highlight mai foi floors structure na e me pe na to fa da no ke hu mai le ko ya ai ku tangu to he a ko ya o ko loya ko ai minister banga ko king council lo ya o ku he po pe no lo ku e fa da to ni e ko ka lo ti o no ko ha no ngai angai no fe manu aki he wa ya transparency ya foi faunga ko ya e hange ko ni ko pe ko hai ka me mi pa fa re au tau iro hai me mi pa ka ne ji tau iro ko pe ko hai me mi pa da to ko ni mo pe no lo ko ke disclose ya ko ke transparent kai ke ko tai mo na tangu to ai o sio asia i pa mo attention ya le ai go na tangu to he pe no lo go sio ho i pe au yo ku o ia ai foi sikalam o fa o mitua for whatever reason pe ku sai pe ku kovi kwa ke ho au ai ke au ia solo o kiria xio o ka ke ala ta o ala te xio ko tatusia e me agon o lava xio e me ago ko ke le ha mi ai ke au na feu ia e hange ko lau o sea pa hu mai le vai hopo ko a singsta fa hu mai e fia falaite o sea pa fa hu mai ki hopo ko po iwa o sea pa ai a wage ko ka me ko mari kai tai mi pe a sea fa le area po ni fa ai a ko que au solo this is not all miracle que pehe coincidental pe ai me ko me ko he fa manga coincidental pe me ko kabineti coincidental pe que au it was orchestrated ka to ko me ko ni tai mi pe ava so ko ne mawen o se a hon I stay eu falo about it no fa vai monite ka que não fa ko que não fa no fa monite e was kata foi sikalamu kai ke au anu ko lau ko taria me ko he to mama nge tau sio o hinga pe solo tau kai ko ke tau lava tali me ko ka pau tau ngo tau ala to tau brick wall ko le va tau matau fa po ko ke tau ka pa ya te ki casa te hulu pe tau wai pe ki ya vai ai tau ita tau tolo naku eke ki a palofesa laftani e ma polo kalama ai issue ko ni hange ko tu ni ko ai whakamau ko hinga makatuunga i he estimati mga hinga ke fra minister taria stay hange ko tu ni ko sea ku na tari na toke ma o te tu ni whakatohi he ko ai me whakalao ia kunu whea ma na toke na wakai ki ai he kana eke ai whakau ko ni pe mo e me tolu na eke ki ai pe mo to tonu ko ai toko taha ko ia o koe ne totonu ai ta minister ko ia pe koe whafonga ko ia ke tangi ki he INST pa te alu ke whamau tangi. Kai whai mea tolu nau eke ki ai. Ko whanau noi koe tari upe heni. Ko ne tari ula koe whamau a ngani ta mahe professor. Eke whamau lahi.
O kai ko palo pare ma au estimate pe to mui pe kai to mui. Kai ko palo pare ma ya koe. Ko palo pare ma koe ko whakahoko ko ho tau tea I he lao. Ko palo pare ma koe. Kai ko palo pare ma koe ia pe e lava patsetio o tari isune. Pero ni tari koe ke he sea whare area ne pe palo fesa. Sea whare area kai ko palo pare ma koe ko whakauhinga lao. Ko palo pare ma ko whao e lao ke totonu ke uti tau te palo pare ma peheni. Ko te nofo ko tari ki he tohi me whaamaanga ke te whauhinga I koe ko whatongia ia o. Ke mou toki whetu kua ki pehe holo. Ka ko te tari ko ki he totonu koe ka whafofonga ke stay mo tangina ni tala mai. Ka ko whe totonu ia e ka kaina nau whae whakailo. Ko ho tala mai be, ko ngā ke whae pefo I totonu e toko taha pe toko wha. Ka whe to e totonu ia e ka kaina nau whae whakailo. O kua e nau totonu mona. Whe totonu ko society. E totonu ko ia pa tamare he professor. Ka taimi ko tau haua ki ngahi mea whaka national interest. O kai ke te lau rewa ho totonu wha fo I tui. O ku tau lau rewa mea ko mate tau tolu kai mo ui e whanua, kai mo ui e lau. Ko ngahi whi whakau ia ko hanga o to o mai mehe matala noa. Ki he ngahi palo pare ma koe ni o ku hoko koe na aini ko whai kia ta tala noa piveni. Whe ho wakai ki ai. Iyo. O moni apito ai whatala noe koe na. Ka I he ataka ia. E ko kuinga koe foi mea fua koe au ko mai me ataka I mama. La tatala noa tahi whanuanu kei no pe whakamouri. I mean, accepted fact. Kari e tau tole foi moni koe ia. Koe whamatala koe na ke hanga o mai koe whamatala koe. Monia, that's the ideal situation here. Kai mana tu ko fonua ni tau ke fenga ke. Ko hinga na tafata no ita sistemi. E kai ke tau la to expect ke foi fua ke ha foi fua I whakau kau wena o mama. He ko sistemi na ke lalanga ke fa po uri. Ai ko hinga pehe a uia. Ko uhinga I ko pehe a kai ko tari ko me whakawhi maari. Ko tari ke mahino o ko functioni o kai ke neanga o mai me expect he kakai. Mana tu I ko ia e solo ko uhinga ia. He ko no uhinga for us to change that. E maka tuunga ia ano mai ke tau testesi. Pakapau o kai ke tau sai ai. That's the only time that we can change it. O huinga o hinga kau ia he tua mea to eni. I'm not saying that o whole area same sentiment pe mo whakau kana laftani. Kau kai ko nga ko ni expect ia fo ifua ke meli e pe. Ka ko nga na tau stana tau ko fu akau ia tau to. O kai ke kai te ne fua mai ke fo meli e ko ne amanaki aki. Kaki he sio ka aku ko sai au he tau test ai foi fua o kui kai ko me e na tau mana kai ka malawa ke fai ngo fua e tau tala noa ke lirio fua ka na to ko mahol me o se taimi e piveni kata ka ke malolo ko ke whakau ko ni ko I he tunga I he lao ko ngak tau tala noa whamauanga ko bak mo ni peka kai ko whamau pena tau te ai ko whamau pena ni tu whaata ke stay ko whamau anga pe te nau tok tala mai ai awhanga tuku I whamanga tangi pe koe ki whahalaki hata he whakau ko ia ko konga ni ku oha ke kai ki ai ko ne tu ko ni I he lao ko nau stay ko ni o ku nau tonuhia pe ku nau halaia pe tonuhia o ku nau deserve ke nau wahe I he foi aho ko ni ko tala mai ke first day ka ore wa ke au ke time ke tala e whamau tangi o ku nau tiseve me ko ia pe ku ang hana wahe pe ku whatai wahe pe na toka to kia uki ai. Iyo, ka pau e solo te tau alu ke uhinga lili. Tau le ko stay ia ko i neanga lili o tutu ni whama. O no toloi pe a time execution ni. Ka umaka tu unga ia ko I rifia na a whai hawhirisi pe a whai tangi. Ka whanau mai ko hanga peo li ita reite whakaukau. Ko o si whakailonga mai whamaulahi, e unu mai e tangi, unu mai ki siulai.
Ko ha no makatuunga kene avoiti ha fai filisi o ke o angi whainga maari pe ko totono e kau tamu ni ke nau tangi. Ko ne mo mapengi si urai o kune currency e whai tangia i filisi. Sai. Ko foi feu kona na ke ai mai. Ka pau na e genuine. Ai au koe ka foi sikalam. Ke whana o mai ka pau na genuine koe ka foi sikalam. Ka pau na e kei i hange ko fa amua mea ke taulawa sio ke separation of power. Oange nau toton ke tangi. Pea oange mo foi whainga maari ke oa e whai ai filisi ki mua he tangi. Ka ki au nei toton ke nau ki malolo he ke nia mga popula. Ke nau ki malolo ko nau api. He gono uhinga ni he koi so ke makatunga katoa ai uhinga ha uhinga na hanga he for maulahi o after no for to ke fai katoa petition ni ki mo he mahina tolu uhinga ka pau kai ke lawful ke o te nau ma benefit unlawful ke nau ma wa henga mo takai nga tai ka me ko ni na reiterate pe he hopo uinga no fa va i ko inga he lahi ngai fai tutun te na wala kawai ka pau e whaka ilo a mui na unlawful e nau kawai an go ilo o nau unlawful he ne tu ko he taimini o kai ke pe ko tu taimini te a innocent until to hanga he fa mau tangi o se unlawful ya ai ko fe ho na o mai ka hange fo ko lau ka pau na ngau aki ai uhinga le dei na ke clear separation of power. Kau tahu sih lo dah tahu kau sikalam. Ayo kiau it's a prequel kita tahu ke peng our head against. Kita tahu feng kita tahu rationalize my fight tu ni. Kiau what I understand me osang kumia kau ni kau sikalam. Bukan monia nai. Tak tahu apa dia mah tahu kau sikalam. What you said, what you told, kau me ko taulawa sio kai ko fua ko me ka hange ko whakatala noa na toton ko ui ko question the legality e na ngai appointment fe ka pau tau pe hepe fe ka pau te na fai hanga tu ni allocate hanga budget o sia pa o sia fa mau tangi ansi ka dona to e fehu ia le vai kala ti ututuni go ya it's a question of law so I go wingan pe te tau masori tau tol ka pau te tau feng tau reasons mo fai tutuni when we knew it full well na esikala mo orchestrate me to I think that we need to accept it ko eu to ya e te he lava ta how debate i on the debate mai fa au nai kai ga sikala pe ko hoko ka to me ko ni pai ko incident ka tolo i fare area ko na sikala ko ni na te he o faka fok fa ha te asi mai te ka pe u pe ke tau te ka e ko tui ko tau ngau e pe mama tau tala no pe fu te pile ko tui te tau lava pe o FATUFONUA tau ngo tau malo e ka ha ngai kau so ko fo ausi pe PIVENI pa ki mo o se ta proklama o ku ke fa tala no foki he ngahi isu ko ni ngai proklama mai hoko ta fa hoko ai fie ma ko me ma inga ki kakai ke na fie mari e pe ko ngai fie mari e pe ko nga ka pa o ku ke falala ko ai pe hoki kasa ke hulu pe ko ke ha mea ko fu horisi he ka lava holok la ke fia mari e pe ka tau teka pe mo mea ko hange ko inku ke fa ha mai ka go asi foki ai ka kai ko na hanga o fai ngahi tala no e fu to i ki tu hange ko ai ke fai tamati ko ai ke fai tutu fare ko ai ke fai laka fo ha mo ya fu ko ha ho tala no te ke fa os te ke fa hoko ki ka kai ko ni ko ke lopo ka kai ko ni ku nau kau ke party fe fra politikari ka go tu ka kai donga pe ko ke ata ke o dui o ku ko ha ho tala no mahu inga ke tau ke fai ngai ulunganga ko ni pe ko ha me mahu inga ngi toton ke tau unu ki ai
Io solo ko fai longa mando na ta fata no da wa ko fu platform ko ni social media. Ko fu va ya. That's the new world. O fu foi cyber world ya. O ku hanga he foi platform go ya demonstrate mai ai tunga civilization we ka kai. Ai o fe ma we na tokanga na toria ke ngai isiu pe he mana to ya we time go solo he fit mo follow ko fu ko malaya ka pulu ko alot ko te alot ki haki ko lo ke he ka he manto ko fa nga fa po uria kana he tokoni o pito ya ko me lo tu ne hanga fa mama kai mini ulava ka kai o no fo fie mari when they are interfacing face to face. Kasi kapag na ko foi cyber world ko na ay social media ko foi real world ya. Oh for. Tao tôi phong cái tan tao cái dia ko na tao sio ay yo. Ka ta e ma fi de ba ko to ko lo. Hanga ti to ko ya tao fa le ya tu ya. Fa ya me be. Kakao akapulo pa pe ke fu ka bo ye tu. Fa ya me be. Ai ya ko tao te la to sio ai. Kau fai longa ia ai sisi e mama sol. Ko fahinga ngau na tai fe mari he fai tutuni. Fai longa ia ai na o hit na dole brick wall. Ai ko sio o ngata ia he foi brick wall. Ai ko kore pe ki step back ki fala yo sio na ko foi brick pe o fasi pe ka taka ia ke fai ko te ki la to al timo. E fakau kau e solo kai ki totono ke ko foi platform me ta la toria control ka ki au ia me tafaki o ta poloka ma ko fa ma ke tali ka kai me ko he ki au ona fa ka ta ko o fa ngo fu pe me ko ni ko tau fa tua wa te mamulo ki ta tuli ki ko ka ko o te lava pe o sio tau te tu pe o alu ana ba me ta ha ngai me ko ni na to ton pe ke tau amanaki ki ai o kai ke tu ina to ton ke o ku to tonu ke tanga tai fonua tonga ke ta ko to pe pa fakau kau e fua mai fua kau meri hange ko fra mo na ko me mulina ke au no mahu inga ngo hono nga we ko pau ke ai fe lau pe ko kakala pupua mo toto fi lau o vai de resolve a violence que au o fam que o hanga fangi me ko mau ia ai anga fakau malunga ai foto que mamangia mo fonua i fakau ko good governance ko me ai patoa ko me ai paka ko me ata ko me ai otua ko me ai fonua ko me kakai ngaki tau ngā wei ka toa pe ko ke paka pe ko patoa pe ka ko good governance ko me ai ata ia ko me ai o te stoi tui foi me mon fai tani tia I don't know pe ko me tau fakiti hia he pe ko ia ne ko ha ke ko lau ko no pere ko na ko malupo ne ngo ko patoa ne ngawe e foi vision ni ko ya ka ko vision ni ko ya fatality o ko pe ia ko vision e patoa ka pa le wa na tu ia o mai ke ngawe he ko no ngawe e na taula vasio o ko be he ko no moni solo ko foi ben ko fa ko pe ke te tokanga ngai kakai o fonwa ni me ni kono toku pehe ko fa nga system yo ko ke lava he foi structure puiti te meneola vai ke pehe ke hange ko me ko to be ko na cohesively coordinated ke nga ke caught us by surprise ke ko wa pe wa foi fu ta ko vai o hange ko me ko ni mahalo pe ka pau ko koi o ku ke kau ia ta fa o ke te ma meri he foi mea ia ka ke fia ko ke nofo
pehe foi tai mau ya. Solo ko mea ko ke loloto e whakaukau a kalas pehe ni. Pehe vile foi vete ka o are ko hume ko ko hofoha ko ia. Mo whanau o kui heti ata receiving end. Ke oa si o kita whakaukau. Ka tau ai hafo i sistemi ta tau ai pepe ko hai. E kei whea pe hono distribution. Ai anga monoanga hono kawene fonua. Ai a koe whakaukau ia ki au. Ia ka paurewa tai whi maari e kakai i he nai mea si o goi ki ai he ni. E kai ke lawa solo wa ke laka pe moe violence. Moe whahaha. E lawa ia solo wa ia mei whare area. He koe u mea koe ni, koe u mea whekau akpa moe system ka koe lao. Ke li riu ai sistemi ke ua fua tamaki pehen whai e whare area. Sai. Paurewa o kuke mahu inga ia he foi mea koea moe ka hao e whanua, ka hao whanau, ka hao ho hako whakaukau i ho alu e pepa pāloti. Ke ua e whakatau maa. E ua ke koe lau koe human being is the cheapest commodity. I he whakaukau koe o whakatau e nau soul e nau ona aki ai ka paika me i moa me. O hinga e koe kau, mo te lau ia koe pantela. Mo laku o mo here peru mo bea whanakita. Mo o mai ke pepa vouti. O awe ai o mo. Ai koe whakaukau. Tau tari, rigrupu. Vote hoko. Election hoko. Mo o whakaukau. Ai loloto mo whanau pa mo kahau. O ai he pepa vouti. He ke liriu e mea koe ni ke liriu a kia hatuta pe ko mea whana pe hoa. O liriu e mea koe ni liriu e mea kakai o mama i whare area. E nau lau e nau hua jamba nau ki kasa hulu whakapori ki ai. E nau ke nau whatau ne sistemi. Ka tui wālu pipeni koe. Ka tui koe whakamau popo mahu inga ia ko ke au mai. O se taimi e ngau ea ke ngahi mea pehe, violin pehe, koe taimi koe ni alu moho ita, moho loto ko ia awe ia ki pepa pāloti, pa ke whiri ke kakai koe ke loto, ke whakaukau ke te nau lava. O alu ki whare hare au ririu e lao pea. Kwa kwa hanau ki kasa, piveni ke na hume ki whare hare. Ke hulu hulu. Io e solo. Kau hana peo atu e whi mga tunga koe. It is not about ko pehe ko hate toa. Koa o hake whai whakaukau koe ni o page de whai ngā mea ke. Koe ki mua koe patau whiriu he wana hong furu. Ko ho fwoi wauti koe nei tae aonga peia. Hena tau whiripe tau tole kau whakafonga whare area atatape. Ka koe tūtoni ki patseti pe moe pāngatu hau koe kakai ke hena tūtoni. Koe whiri e kakai. Sai koe whehu ia koe ka koe solo ka whehu ia ki kakai. Ko hai o tūtoni e tangutu he minista apa me paremia. He ahoni. Ke kakai ko nuku. Whiri kakai. Ko uhinga mahu inga rewa ko tau tolu, tau awe kakai ki whare. Ko uhinga ke ua te tau loto mamahi ke kakai o kui whare. Sai, ka pau te ke pehe. Ko mea ne kai ke uwhiria he kau tama ko ia. Ai o ki au ia, ko tō no moia a koe. E ne kai ke whae koho whatongia, ke convince, ke alo. He koe whakaukau eno ko sio kou whe mau ke vive ke whakarere. No whope kakai ia whakaukau, koe whatongia ke mpeini, koe whatongia bea tamakanditeiti. Pēnau tātā koto pēnā tō whaukau ke nau kākai kau kanditeiti. Ka nau amanaki ke whaitotone kau kanditeiti. Kaike, ai ko na tātānoa fo ke building blocks. So e tātā koto pē kakai ia whaukau ke nau kākai, ai nau ki tohi whalaka, awi ke kanditeiti. Nei. Koi. Ako ko tohi whawhea, ko tohi whawhea ka te ke he, ka hau ia mai a kau. Ka koe whehui peo kia solo. Ko mahuinga koe future of these nations, o kui kai ke i he ni mai ai kau whawhawhonga. Future of this nation, o i he ni mai ai kau voters.
Paka pau nau fe mau. Ai kau whakafofonga ke na o whai mooni, whai toton, mo ofa I he kakai. Ofa in the sense o koe pehe koe tuwha peha ki mea ka nau tōna toki tau di roto o vei mau mo kirikiti ai. E koe whai mea whokia solo nei whātou rea bea kisi. Koe whailonga ea tangata tae whalala anga. Ane hau o tuwha ha mea ke makatu ngai ho whiri. Ke he o kaike. Ka hatoa I mea koe ni whoki pe koe aue mo whakau whoki pe ke whiri. Ke tauhanga li liu e sistemi ke fua meri o hange koe tau amanaki o koe ke whaia I he. Koe koe tata tofu. O tō mai fui fua koe tuke ka tō mai fui fua ta. Koe ke pe koe tau whoki o li liu e sistemi ke ne fua mai mea koe. Ka fua mai ke ka hau. Ka koe a whangatuku. Whewhi tuk to ton ke awe dissipate ai ho energy, dissipate ai ho frustration. Alo whai campaign, tu o alo campaign, pa ke take ka kai o vote, not violence. Mahalo pito I piveni, ko tui mahalo ku whiunga ta polokalama he aho nipe, ku mama le renga I ka venga koni, o ku whai kai tala noa, ko ilo ke I hoko atu pe, lahe ngā aue ke whahoko, ko ngā ka pong. Kata toki whilonga ki peha taime e toki a tā mai ka pau kua hame e teke te whiwha o se aki. Hoi, lahi ai uhopo tala no tutonia pong. Uhopo tangi, kawai hopo lavlavu, hopo tivo ano, whai mai malangan tuke hopo gonya ke aperi ba mo po hiwa. Lahi mo kutui ka osa ta pong lahi mea ki ta polgara mai. Oni whakatoa ko whamalo te mau whainga maare. Mo nia kuto peho haa mai ko loto kai whare hopo ko atunga kei pipia ke mea mei tūria whamalo ki toa. Kaike. Kaya ki wamana ki au mau at the time lah ka koe na ku whawhiwhia pia ku au o whatshot. O whatu piveni, malo apita kata toki wakai ha taimi whainga maare ka hoko mai. O whatu. Kainga koe lawa e tau polokalama FATUFONUA fu au ki a honi. Whatanga pēna e ongo le rea tika teki mo tolu e tau polokalama koe ni. Pea mo e whakamalo alahi whoki ki a teki nau tolu kotoa pē ka sponsor mo tokoni mai ki he tau polokalama aia o ku o atu pē meheni. I ngai polokalama kotoa pē ange koe kuma whaatalaki mo piveni kone a tā pē whoki o kuloto pē ka sponsor ni ihi kuna o tokoni whawhoi tui mai ke ai haki whi polokalama mawahe ke ua pē tolu. Ka ku mawhinga pe ke lava o whakakata ho mo ngai whia mao ko ia, makatuunga iha ki a tā mai a piveni ke lava whahauko e tau ngai polokalama. Ko ia i o ku watu pe ai whanongonongo tatau, ku ke whia mao ke tokoni he ngai polokalama ko e whahauko he FATUFONUA o ku a tā ke whitu taki mai na lava ke tokoni maha whangi whai polokalama ke lava o tānaki mai ke polokalama ko ia ngā maheni o ku ma whahauko atu ko ia I lotonga o e wike. Kei ngā tai o ku whamalo whoki he kau sponsor ko ia anga maheni ko ia Vipon Media tatot fito ki he South Pacific Loans o ku mau whamalo atu ki a tiki modolu South Pacific Loans I he tokoni ko toa pē ku lava ke mo o mai o lava ke I whahoko atu ai tau ngahi polokalama ko toa pē pē mei heni pē mei he Vipon Media o ku whamalo lahi atu ki a Strike to Bow pē moe South Pacific Loans. No balu ngeau, balu, hiva balu. I ha o whia mau no I loto Auckland New Zealand. O ana ke whakalaka I South Pacific Loans. O kuna o tokoni ke te koe iha whahinga whia mau pe. Te maha paanga ke tokoni ki ho family. Totongi ako, whatau ha mea lere. Pe koe awe ki tonga ke tokoni ki ho family tonga. Lava lerei e Strike to Bow. Koe whika nai whakamo ui ko atu ko na. Noa balu ngeau. Valu, hiva valu, o ke tala noa ki a Strike to Bow. Pea mana o kaunga aue I he South Pacific Loans te nau lava o tokoni atu maa. Wana ngalo ai wharikolo wala ko ia ko page facing store I loto nuku alofa hanga atu ke tau mo pea building I loto nuku alofa. Ko e whakatau ko tau pete ke whahoko me ai o ku tokoni ia ke lava o mauai haki sponsor ke whahoko atu e tau ngai polokalama o ku atmeni o kauai
ai prokalama fatufonua fo ka kuke ofia tu ai fe mau havala ke o family vala ke o whanau pe koe habe whainga vala a teke lava o maua tuia pe mihe page fashion store I loto nuku alofa koe tau live stream koe no silani ke I leo repe fia mau ha o live stream ki ha o mari pe koe whainga katoanga o kuke fia mau graduation ho whanau pe koe putu teke lava fitu tak me ke teau no wataha ua no anima noa ono noa fitu pe te maulava atu o whahoko ai whatongia ko ia ma au fe mau ka ngā ue I loto o kalani nusila I he wawe taha ka kuke atake ke lava o ngā ue te ke lava fitu taki mai ke te mautol ko e ngā ue reit paini civili te ke lava o ngā ue ai I he reiti o ku matuaki lele apito ke lava o maua ngā ue toni fitu taki pe whika tatau noa ua taha ua noa nima noa ono, noa fitu. Whamalo lahi atu, I he lava ko e tau prokalama he ahoni, ka mau mea tau toki whelongo aki, I ha whainga maari e ka hoko mai. Ki aku ini ne polo ima aku. Fataki koe kukolosi Oi uho oi ofali osi Te hikini ma opalo mesi Te usila iko ke aho ke lesi Ko ofa mo Se vanity ki a ofekau Ni talibesi aftekau Te kukulolo koa ikitau Kukulolo o faama Ki aku ini ne olo ima aku Oh yeah Ko ofa mo